Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako da instalirate jedan od najboljih pretraživača na vašem laptopu. Pa da počnemo. Uđete u Microsoft Store. Onda u gornjem polju pretraživanja ukucate Mozilla Firefox. Onda ćemo otvoriti, pisat će da pribavite ili da instalirate. Kao i sami što vidite, znači kliknete na ovo pribavi. Sada čekamo da se preuzme aplikacija. Evo, uspješno je instalirana, znači otvorite, kliknete na ovo. I onda kliknete na ovo continue, što znači nastavi. On će vam pisati, brinemo o vašoj bezbjednosti. Naš neprofitni pregledač pomaže u sprečavanju kompanija da vas tajno prate na mreži. Zakači Firefox na traku zadataka i početnih meni. Postavite Firefox podrazumijevani pregledačem i u vezi iz prethodnog pregledača. Sačuvaj i nastavi. Kliknete na ovo, sačuvaj i nastavi. U vezi podatke pregledača. Nakon ovoga vidite sami, znači instalirali smo Firefox pregledač i ovdje možete da ukucate sve što god želite da pretražite. A također možete da ga premjestite pa da vam bude na gornju liniju umjesto Google pregledača, ali možete i ovdje, znači, da ukucate što god želite. Ikonica će da vam bude dolje, a možete i gdje god budete vi odredili. Evo, kao što sami možete da vidite, ikonica za pretraživač Mozilla Firefox je ovdje, znači se nalazi. Kad god želite, znači, da pretražujete, da pretražite nešto, znači kliknete tu i on će vam onda otvoriti pretraživač. To bi bilo sve u ovom klipu.
Nadam se da vam se svide, zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav do ogleda.